Matul il-jum ta' tlieta qatt ta' ġurnalisti nġabru quddiem id-daħla tal-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija biex isegwu dawk li kienu l-aħħar żviluppi wara l-arrest fost l-oħrajn ta' Keith Schembri f'nofs ta' lejl. Wara sigħat ta' stennija l-ħabta tal-5 ta' wara nofsinhar deru ħerġin l-avukati tal-ex Chief of Staff ta' Joseph Muscat li qalu li ma rridux jibqgħu jipparteċipaw f'dan il-proċess sakemm il-Pulizija ma tagħmilx pubbliku dak l-instab mill-inkjesta li ntemmet ġimgħa ilu. With the police that they disclosed what the conclusions of the magistrate were. Before these conclusions are made public, we are not going to participate in the interrogation process. Is your client still insisting that these 50,000 and another 50,000 were related to a loan repayment? At the moment, my client testified within the acts of the inquiry. From now on, what is important is no longer what my client said. From now on, what is important are the conclusions made by the magistrate. And that is what we are insisting upon. Aktar tard fil-għaxija l-qorti ordnat li l-avukati ta' Keith Schembri jingħataw aċċess għar rapport sħiħ kif ukoll tat dak li sejjaħ interim relief lil Schembri li jfisser li jista' jinħareġ fuq police bail qabel jiskadu 48 siegħa li għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom skont il-liġi. Il-Pulizija mbagħad ikunu jistgħu jerġgħu jarrestaw lil Schembri fi żmien 24 siegħa. Intant minn barra Keith Schembri l-Pulizija arrestat diversi persuni oħra u mifhum li wieħed mid-diretturi ta' Nexia BT Brian Tonna jew Karċini jistgħu jkunu fost l-arrestati. Mistoqsijiet li Net News bat lill-Pulizija dwar min huma l-persuni arrestati jekk sarux tfittxijiet fid-djar ta' Ċini u Tonna kif ukoll fl-uffiċini ta' Nexia BT, jekk ġewx elevati servers jew data elettronika u jekk l-individwi kollha li kienu fil-lista ta' persuni li kellhom lassi friżati instabux Malta baqgħu mhux imwieġba. Bit-tweġiba tkun li f'dan l-istadju tal-investigazzjoni il-Pulizija m'għandix kummenti pubbliċi x'tagħmel.